Da li ste kao umetnički direktor festa zadovoljni 46. revijom i festivalom filmova u Beogradu? Da li su Beograđani prišli dovoljno blizu da shvate nove trendove? Kako koji, sasvim sigurno. Ali generalno jesam zadovoljan. Kada me pre godinu dana neko pitao kakvi su mi utisci nakon 45. festa, ja sam rekao dobro, ali to može još bolje. Da mi nakon toga prijatelji neki koji nemaju veze sa našim poslom nisu rekli nemoj to nikada da pričaš, pomislit će ljudi koji se ne udube da si nezadovoljan. Samo iz tog razloga ću izostati kao moj odgovor na vaše pitanje upravo takav odgovor. Inače, zaista sam jedan od onih koji misle da uvek mora i može bolje, ali i tekako sam zadovoljan. Mislim da je nakon 4 godine takmičarskog koncepta fest pokazao i dokazao da je sada već prešao granice regije i da idemo brzim koracima ka nečemu što ja vidim kao cilj Beogradskog međunarodnog filmskog festivala, a to je pozicioniranje na evropskoj festivalskoj mapi kao kredibilnog festivala koji otkriva nove nade evropskog i svetskog filma i tekako utiče na to da one budu prepoznate na širem polju. Svetske premijere, koje sada već nisu ni malo retkost u programu festa, strani novinari, interesovanje i tekako vođenje računa o tome na koji način će žiri reagovati nakon što pogleda neki film, i to ne samo od strane ljudi koji su zaduženi za srpsko ili regionalno tržište, već i mnogo dalje od toga. Najbolji način, barem meni kao umetničkom direktoru, to pokazuje. Mislim da se uradilo mnogo, da je fest ponovo onaj stari, bitan, važan, i da se iskreno nadam da neće biti nikakvog razloga da ne nastavi da se penje stepenicama ka cilju koji sam malo prepomenuo.